Bazaniye rero urugo, uyu ni umuhanda winjira muri uru rugo. Urugo mbazaniye ni uru nguru. Iyi nzu ureba ni icyumba na salo, urabona ko ari botike. Urabona ko ari botike, aya ni amarembo yarwo. Urugabano ni uru nguru. Urabona ko harimo n'imyembe. Reka turwinjiremo. Aha rero ni mu gikari, ni mu mbuga. Mu mbuga murabona ukuntu ari urugo runini kandi rwisanzuye. Rurimo rero amazu atatu. Inzu ya mbere ni iyi ngiyi tumaze kubona, icyumba na salo. Inzu ya kabiri ni iyi ngiyi nini, ni ibyumba bitatu na salo na koridoro. Aho ngaho ni mu madushe n'amatuwarete. Murabona ko hari imbuga yisanzuye. No mu gikari harimo n'izindi. Reka tujye mu gikari turebe rero izindi ziri mu gikari. Telefone yacu ni 0782 40 3 9 5. Amatuwarete n'amadushe byose ngibi. Murabona ko hari n'ikigega cy'amazi. Wowe ufite gahunda, ikigega nacyo kirimo. Iki ni icyobo rero cy'amazi gisanzwe. Iyi nzu yo mu gikari rero nayo ni ibyumba 2 na salo. Murabona yuko hisanzuye, hafite ubutaka bunini. Iyi nzu ushatse wayikurura ukayigeza hano hepfo, uko wabigena wowe n'ubishaka. Kandi tugira amazu yo gukodeshwa, amaparitema, ibibanza. Byose mwaduhamagara kuri telefone yacu 0782 40 3 9 5. Urabona ko iyi nzu ifite amabati akimeze neza, nta kibazo. Ni inzu ikomeye, iri mu miturire. Umuriro n'amazi birahari. Wowe ufite gahunda rero, telefona dukora umuti. Murabona ko ni ahantu hagari, umuryango watura. Iyi nzu irakoze, imeze neza, ituwemo n'abantu. Hano rero ni inyuma yayo. Murabona ko ushatse kwagura nanone hari ubwisanzure. Na hano inyuma murabona yuko umwanya uracyariyo. Wowe rero ufite gahunda, telefona dukora umuti. Urabona yuko amabati yayo aracyari mazima, ifite amadirishya meza, ifite imiryango myiza. Murabona yuko rero ari ahantu heza kandi habereye ijisho. Urabona imiryango yo mu gikari, urabona amadirishya yayo. Wowe rero ufite gahunda, amafaranga ni make cyane. Murabona ko hari robine n'amashanyarazi arahari. Amashanyarazi ngaya, amazi ngariye. Wayabonye amazi. Wowe ufite gahunda rero, telefone niyo. Murakoze, mugire umunsi mwiza.